Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Ayede. Awusiyakhuleka Zulu eliphezulu siyakhuleka ngalomhlaba siyakhuleka kithi endlondleni yakithi lapha na emashobeni umfukazi uthini phela umfukwana phezulu endlu izulu ubeka izulu ukuthi madume ekalakuthaba liyamjabhisa usebhushiphu edlala kwachonco nganansi ihansi elikhulela ukuthi ebhangepele izindaba liyaxabanisa babakhuleka emakhosini baba bese ngunezi isigcawu la bese ngiveza ihloko bese siyahamba siyalima ngiyakhuleka emakhosini ohlanga akithi abenguni bonke aholwa isilo samabandla sasemashobeni ngihuleka kumndando yabo kanye umntakanjengela ubhuquke kwesekhweni lakhe edangene wapheyaza idikise umntakanjengela iyakhuleka bingele isizwe senkosi sonke sithi sibuyile samafana bohlungwana umbelebele baba yiphile inkosi okhuluma oyihasha nje manje untshede inkosi yala bazibeleni udaba kusutha udaba kusutha lo manje udaba kusutha lo manje lomusho lwakudala hayi yeke baba lapha sikho lapha so uyokufulela umlando lawo ehawulile abento ngayethu sinamhlanje sifuna ukubuka lapha impi lapha abantu okaZulu lapha nabasendiya ngo1949 ukuthi yini leni yaba ukuthi sichaselana emkhonto nabafana abancane laba phela kalehle bangabafana bona kithi ngaphandle ke mangabe ke babe sibengagushelaka ke ngenkomo yakhe yakhala ehlahlelwa baba lapha awuhlala eThebeni baba okunye ungayiphumuli enzimakazini ihleli iphunga imkhonto baba usithatha usibeke ngendaba kaHatmaganda ukuthi kuze esefuna ukushaya ehaweni lethu nje sizinsizwa wayezwe kuthiwa siyashayeka hayini ngizocela uqala lapha lokhu kushaya ehaweni ngokwedeleleka bona befikile bezohlahla umoba la ngo1860 wayesekhona uMahatmagandhi ngaleyo ikhathi kodwa eseyibhumu mase kusane 18 hey ngoba ngithi nje ezakhe okay ezakhe zonke mase khona lapha umkhulumeli wabohlangana kubo bamandiya baba abakhulumela kwaze kwaphuma igama ukuthi manje ezakhe zifisa ukuthi ngibhekane nabantu bakwaZulu kodwa wayengasekho wena lapho ubekhona 1860 1849 no 1949 bese 1860 wayesekhona mase kuzonqanyana lapha base bekhuluma igama lokuthi basafisa ukugadla kuZulu yini lena eyoqala nje baba ukuthi esayibanga nabo sibanikeze lento le ubezwe lento sekulapha ngenene ku49 kuphathwana ngezandla nje nginala igama sisenalo base bacela ezikhulwini zikahulumeni eziphethe bathi basacela kube belwe noZulu akhuza baba nje ubukhuza nyamangisa athi hawu ngifuna ukulwa nobani na hambani uqala nolanda ibhube esehlathini nibuye nalo liphila nisena lo la so ubona ukuthi cha nizobhekana nalabo abantu laba abanye abantu laba la seyikhona igama elinjalo mase kusuka kuze kuliweke manje ngo49 kwakunomfana wakwaMadondo wayedayisa iphepha ehambe bekwa nephepha lapha neEthiopia kanjalo yabona abagibela amabhayisana emleze emithathu manje ke angathi lamchaphaza ngokwenzana amandiya adlala ngayo lo mfana lo kanti abantu bayabuka nase izitolo makuyothengwa njalo ushintshe bengawubuyisi la ngoba ababengenazo lezi isefo eshawa kho zishiye isishabe ngathi ziyanye zishiye slip babe bekukhokhela nami ngangakubona lokho ngifika la eThekwini ngithi ke uma sechaphaza lo mfana kanti abantu bayabuka laphana bathi besuka wathi uqalana lapho ke impi lo mfana nje bengeke ngisubehlala khona lapho kwaMashe ezinqanqaweni insizwa kodwa ngasikhathi wayesewumfana ngo49 ngoba nami ngo49 mhlawumbe ngangineminyaka emibili phambi emithathu kanje ngisoxoxa abaqhamuke eThekwini ukuthi kwalwa eThekwini kodwa kwaze kweswakala sekuseMaritzburg nakhona amandiya sebeshawa ngakhona naba ngapha sebeshawa ngapha engathi bathi khona ama cellphone cha atakunjalo kodwa bashawa kakhulu balimala bafa lapha kithi ubani ababehola lempi lapha yayiliwa ngani yayiliwa nje ukuthi basuke sisemawostela noma yayiliwa nje ukuthi isinobuholi bobuduna lapho phakathi akukho ubukhosi obuduna kwakuyilo ukuthi hlangana mhlathu wazana nje sokuzwakela nje
osemkhumbane njalo eyilwa ongapha umashwa ongakabikho ongapha seyayilwa nosemgwaqweni seyayilwa leyo leyo Salamandiya ephethe inhlali bathatha wona namaphoyisa abanesandla lapho ngoba kunezitolwana ezikahle lokho labasendiya laba amaphoyisa ababophe labo bantu afika abatshinge ngale kanti nasethola ukuthi na athatha okuthathwayo lapho ababophe abatshinge ngala abantu abamnyama abashama ebatshingapi ebatshinga lena izitolo ezinye abashiye khona ahamba ayelapha nasephanga ahamba abaleka labasendiya lapha nje emkhumbani bathola bese ibhananeni becashe ibhananeni amakhosikazi abashayela khona ibhanana bafaka umlilo ibhanana lapho zasha ngapha ngasenanda base benamafe nendawana izitolwane ezingamaholisela khona lapho babaleka baze bawucashe esontweni lapha ePhakameni abesifazane abamadoda yabo kwesakala esinye isikhulu esathi awu namhlanje laba bantu abebenemkhaba engaka iphelile ubase bekhuluphela abahlonishwa laba bekhuluphela abahlonishwa bengawubuyisa ushintsho kubantu indeke indaba yalo shintshe lo cha ikhulube baba isicawe sakho uma ke esichathekile lempi yalwiswe lonke nje ngosolodwa athi kusolwa ngakusasa yayiqhubeka akekho kwakwazi ukuyilamula kuphenduleka le yampendulo abathi bona basafuna ukuyibambela bona lapha kuzwa bathi laba abakhulu abaphethe kuhulumeni bacha hambani qala nobamba ibhubesi ehlathini ngakho ke impendulo yalokho kwaba ukuthi bese kuyashawana kuyalwiwa hayi ukuthi bake bagadla uZulu hayi baqoba nje baqobe benza kodwa ukushuthi amangisi ngabe asheshe abakhuzela nawo ayisafuna ukuthi ke emezenelisa abakhuzelanga ngendlela enelisayo ngoba base bethi abantu bakithi base bethole abafundisiwe manje bephikisana nalokuthi akusho ukuthi leli lo uMahatma Gandhi bekhulumela abantu abamnyama bekhulumela abakwabo bekhulumela abakwabo ngoba babamba umbhalo owabhalwa uye ephepheni laseNgilandi ethi lokhu ebiza leli gama ngamakhafula ebiza thina ngamakhafula hayi bona amakhafula baba ngizokubamba kanjengoba ugiya awuna bento ngayethu sisihamba sayedolo lapha siyabuya hlala njalo nje kanjalo awunila bento ngayithu sikajame betha phansi kwavela ukuthi asesiphinde sabuya futhi lapha ubaba sambe efuna ukuveza indaba yamakhafula baba awuhlala eThebeni lapha ngendaba ukuthi uMahatma Gandhi lapha wakwabanjwa lapha emakhafula uthi anjani lapha ethi phela amakhafula afuneka ahlale nabelungu ibona abangamandiya bafuna bahlale ngasohlangothini lwabelungu lapha nje kwavela imikhumbane kwavela yonke into abantu base bekhishwa la mana ke baba kanti uba labakhafula ulwandle babesho ukuthi noma biwe yamandi ayisibiza ngamakhafula thina ayibiza thina ngamakhafula kanti amakhafula wobani ngalehle oqhamuke elwandle nje ngabe uqhamuka kolwandle ushaka lathi ilembe khona cha baba ngifuna uncamlela inkulumo nje ukuthi kanti amakhafula kahle wobani abelungu akuthina amakhafula nabo laba manje okay ke siyasidluleke lapho awuqhubeke nenkulumo yakho ke lapha na mayise eshilo kanjalo lo Mahatma Gandhi kanti lo mbhalo ubhale ngale kodwa usukufuna ukuthi abantu bangathi baphathwe emehlweni ukuthi kuthiwa sonke siyinto eyodwa namandiya ngoba sibamnyama namandiya laba bakithi asebekwazi ukufunda bafunda umbhalo owatholakala ubhalwe uyena Mahatma Gandhi ehlangene namangisi lapho ukuthi laba makhafula laba abantu abanje ababi abanje abafanele kusondezwa kithina esikanye nabelungu njengoba baba njengoba namanje nje thina asilutho isizwe singelutho thina kuphela ngoba ngisho lesizala wodade wethu amakhalati ayahola ukunathi amandiya kodwa iwona ezigqila ezikhulu ehlahlisa umobe eziswa yonke into okay qhubeka baba ngoba ngiqhamuke mina inelele zawo engathi izidotshwa ngodizini ubona
liklebhuke la nemkenke asiqonde nje inqo lapha ukuthi mangabe ke sebebona ukuthi laba sebezohola imali bona lapha thina hayi thina ingakho sebekhipha le ndelela ukuthi hayi basafuna ukushana nathi sebethola lento abasuke bayithola baba lapha kunento ethi laba bantu laba kukhona lapha ekwakwe kuthunywe khona ingane esitolo iyothenga isinkwa ukufika lapho abotshwala kuvushela abotshwala abangasile laba abasheshayo lapha lensizwa nje ziphuze lapha ingane yathi mayibuya lapha ibuya nesinkwa noshintshi ungaphelele yathi ingane ukhalelano nikhala yathi ingane imali ayiphelele ngokunika ukuthi unginike ukuthi ungiphoseleyo nathi labantu sebeyasidebazave sathi zakhe izinsizwa zawobhoya laba bantu ikhona into njengale nto leyo ikhona yiyo zonke izinto ezaseqhatha abantu bakaZulu nabasendiya ngokuthi bona benze njani bayaneya bayaseya kakhulu qhubeka ke baba nje nazo lezi insizwa lezi ukuthi iyahamba impi yakhona yaze yawugcinaphi lapha ngoba ngifuna siye nasenzondweni ngoba baba labantu bazonda labantu asisebenzi nje yibo angifuna ukuphazamisa babaqhubeka nabo bazonda kakhulu impela alukho lolo xolo lolo lwamanga kuthiwa nje sesimunye cha alukho ayikho le nto le ngoba lenke indaba becasha kuzona uZulu esehlangene ngathi ushaya ucingo washaya lo ngapho baba ufika lapha ngisokuthiwa bamikhumbano bathi bethumela bawucasha bashiya idolo zabo zinjalo yabo nje ikhona nezakithi eyithapha lapha ezidolo bahamba bafuna bashaya bashaya bayasha amakhosikazi baze babagila imkhuba ngaleso sikhathi babagila imkhuba wakhulunywa lolo limi lokuthi hayi kodwa ayishiya lo mbewu kodwa sebengasakhona nje ehlonishwayo nje ukushuthi nje lapha baba yonke lento lena zonke lezi ensweni ife ngalapha ethi hayi bala lonke shwa lo mbewu into eyenza ngempela le into eyenza lapha emkhumba yeka mina file manje bethi nithini ukukhuluma kanjani ufile into eyenza lento leyo kodwa into eyibangwa yini ukubangwa ni into nje oqala esuse impi yilo yamfana wakwaMadolo waqhatha ngqo okwaphosa umentshiso kulo petrol lo wasubhenguka ku petrol sekushakiswe lonkeke lapha na ke baba ke njengoba ngoba kwaselelo edrobheni lapha na ngithi lapha yana ke nina ke kaniboshwanga yini leso sikhathi umfamathole wayesekuphi leso sikhathi wayesekhona hayi 1949 wayesekhona esihlalweni kodwa wayengakabi undunankulu kaZulu wayengakabi undunankulu phela uba undunankulu kade uqala manje ngo1970 ngabe ku1971 waye ngokwesikhundla sakubo wayekhona esihlalweni ubani undunankulu wamaZulu leso sikhathi undunankulu wamaZulu ungakhona kunokukhuluma ngokukhuluma ngepolitiki nje cha seke indaba yangikhuluma indaba engangifuna mina indaba yalabantu abokuthiwa indaba wamaPrim baba wakhe umntwana ongani ngifuna ke baba undunankulu ke lapho uthi uyise uMathole uye waye undunankulu wamaZulu uyena washaya icilongo ukuthi hayibo kahleni walamlela labantu walamlela kwasikukhona nabo ukuxhumana phakathi abantu bakaZulu namangisi lokho nje sikiyeke kumncemlana bayesondelene kwasikuyeke lokho ukuthi indlunkulu ixhumane kahle nondunankulu waso namangisi ukuthi cha bobo ememeshaya igeke lapho khuza labantu phela nabo undunankulu kwangaleso sikhathi amabhunu ayakhethe ibhunu elithile ukuthi lizoba umxhumanisi nesizwe samaZulu kwakukhona uToraga woza baba woza ungabusama woza uToraga baba uyelo ubongwe ukuthi indaba ezoToraga uvule imgoqo yamadoda amabili bekuvakwe abantu uOchi uje umhlophe nobani hayi woza baba woza owayesekhona ke kwakulo ndunankulu ngaloyo kodwa amakhosi lokho ekhona nje kodwa malo ndunankulu uToraga
ezoxhuma efuna ukuxhumana namaZulu athinta umntwana ethinta umntwana uMathole waphinda ngena ethinta uMathole wethinta uyise umntwana waphinda ngena baba kodwa asiphume ehlokweni mani baba iyona into kahle abantu babuthelezi baba babuthelezi laba kahle hle bakhula abantu babuthelezi laba basuke emumva leko lokho singayeke ukuthi kapho sengisho nje lapha sesikwazi ukuxhumana namagoba amlomo nabo laba banezingane ezincane kuthiwe ke lokhu ke uMathole nona uNkulunkulu ke lo wamabhunu ezotshena indaba zamabhunu isizwe samaZulu ngomlomo kaMathole kanjalo baba ngizongqinga enjobo giya ehawulila bendlela lami into yamakhosi sihamba njalo siyabuya sisaye ezitolo ihawunila bentonga yethu sikajama yabetha phansi yavela udaka sesiphinde sabuya phela ngisho mina uphondela ochatha umuziba inkake nobhuqabhu indoda ngesono katyana zabafana isaba zokubamba kulelaze kumele lokho unomthele kuzini zabafazi bena bawile idumane bofuna inkabezuzile simaxulu usibandla ngodonga bengamshaya basemambatheni madokuza ngomane imbili umdokwe nompobo ezaphambanisa uncede ngesela zasilisa umkabhudi bengasekho awuhlala kahle mntanami igazi kalethenja usuka lapho wena baba ihini ungayazi qeke baba lapha yana uNdunankulu wamaZulu laphana kwaku ubaba womntwana wakwaphinda ngene inkosi uMathole lapha ukuze kulamleke lento ke baba ke yalamleka kanjani baba nje awutshangadule nje ngobukhulu buyoninci lapha ke iliphi kwakuyingisi lamemeza kwenza kanjani kulamleka lento lena ngoba isondelene nalene empi yesizwe esisodwa sangapha eningizimu kweTheku nale yaMandiya abese bethi ke iyeze nje baba noma ingavela izoyivelela wona inkulumo abelungu sebethi ke akuthinta inkosi yabo ngeke ngalendlela yamasosha nani ekhipha namaphoyisa ngeke balamlekela wase kusukuma ke uBhofo Gqebeliketanga silwane singanagazi njengentetho umshiyeni uyena wakhipha izwi ke lapho wabaqoqa labantu balamleka ngempela lokhu kuvezelwa indoda yakwaShezi eyayi umfanele usinkomo uthi kwazi kwaphela inyanga ezintathu sibaleka nenkomo siyofihla inkomo thina kodwa wafika yena wakhuluma izwi elilodwa nje umshiyeni uthi ubani umshiyeni uthe unjani lapha eqaleni uthe uBhofo unjani uBhofo Gqebeliketanga silwane singenagazi njengentetho unyoka zakhwela emthini zingenanyawo ngakho wabe watshena belungu hayi abehlukaniselwe iswe laba baselwa ababelwa yanqamuka kanjalo impi kusho ukuthi nala amba ngisathola kahle kulabo baseNdiya yalamleka kanjalo kodwa nje ke kwaba yiswe liqhamuka endlunkulu lona ngomlomo kaMshiyeni uBhova la waye umalume kaMntwana kwaPhinda ngeke ungomncane kwaba kwesilwa sakwaDlamahlala balabana bobathathu nomagogo nomshiyeni nemkayishana baba lapha njengoba ngidasikhulume ngento enjengalezi zinto lezi kufanele baba sikhulume ngoba into asikhulume uzi isizwe sazi yabona ngoba sikiyapi esibayeni sakithi kwethu kusesibayeni sakwethu baba la ekhaya lapha baba sesigile noma singesikhuluma okuningi kodwa baba sesigile nathi sizitholela umlando ungasetshenziswa umuntu zonke lezi zokuthiwa oprofessor lezigaxa othayi lapha na zenze lutho yabona baba uthi baqamba amanga benza yonke nje lento le baba sesigile isibayeni sakwaZulu baba sahamba sawokhala lapha umlando sikuthula nje uhleli phansi sofisa ukawuka umlando sabuya nawo sazokuxoxa ubonakala ukushuthi ke baba njengoba ngithi njena baba asivulele izinto ezingalezi ngoba usadla amabele ngoba labantu ababhalayo laba babhala amanga yabona into eyiningi baba oqhamuke nazo la kule station esisakwethu uyakhuluma ngezinto ozixoxelwe kuphi ezindlebeni emalalelweni akini akwaCulu yabona uZulu baba njengoba uveza ukuthi kuthintwa lapha kukhona okudla amantshontshe emsamo ngoba ngidasikhuluma into ukuze uhulumeni lo yena lo obusayo la nje ubuholwa nje
lensizwa leya ke uThulo Khuzana uthi Ntuli ufanele eqaphele ziningi izinto ezithinta abantu bakwaZulu njengamanje ufanele ngempela naye azi ukuthi uma alandele uhlelo uma sikhuluma siyakhuluma esilani siyakhuluma ukuze ezoqapha eqolo njengonwabo uyabona le ndaba yemvunulo le ndaba lomsindo lokubanga kulamaviki edlule esingazugcina ushone ngoba uma ngenzeka bebophela ongizwe kuzoba inkinga le kubantu bakaZulu kuzophinda esinye egayi eniqinisile dadewethu esemangwaneni nangu lapha negane wahlongana kufanele ukuthi ngoba labantu laba mongathi uyabheka ngoba sikhuluma ukuthi asibozivunule ngani namhlanje asivunule ngale mvunulo le yamakhosi imvunulo yethu yipi ile angiphumi ezahlolo zingiqola ukutshela ukuthi into ekhatha abantu ziza kancane bese ngathi abayiboni ukufanele ukuthi laba ngoba bala ekhaya kwaZulu baqhathi bagibela imbongolo bahubha inkoyane edibha benza yonke into ukufanele ukuthi ngempela behlakaniphe beyibheka izinto ukufanele bekhuze laba abantu bazokupha lo mfana wasemagcunini ngalento lento lena akuyona ukudlala noma ubani lento le into ebalekile sake sakhuluma kula sazi kweziqophe nje ila ngesokukhuluma nje ngayo mhlambe iviki lonke silandele lona lolu hlelo lasemagcunini sikhulume ngalo phela ngoba lona lwini luyisishabasheke seza amasiko uyini uyinduna yemvunulo yabona ngoba nabo laba hayi ukuthi njoba ukhuluma umlando awuqedanga ubona laba basendini kukhona into abayenza eyakuyona enkulu ukudlula lena yomfana wephepha naleya yengane lapha yana ikhonto abasebenza lapha kulezi yankompolo leziyana kuphi emkhumbana eyayisiqala ukucasula amaZulu bebakhuza noma betshela amaphoyisa ukuthiwa ama black jack kuthiwe hayi nobenzani nalaba ngoba aninayo into ethile uyabona namanje laba bengazama ukuqhatha isizwe laba bala kwaZulu angindaba yeNatal kufanele bekhuze labantu babo bazinhlanganyana zabe engenamsebenzi walutho ukuthiwa ikade amalungelo abantu engabakhulumela abantu bakaZulu bekudlisa oshevu laba yonke lento esidliswa nje la kwaZulu yabona mina ke ngithanda ukuthi into ngikhuluma umuntu ezwe kahle ezimangabe enenhlanhla uzongizwa baba lapha yonke ke into ke ngisho ini izinduna zenhlabathi kufanele ziqaphe ngoba kuzofa abantu ukuthi kunako lento lena yini kuyiwe lapha nendlunkulu cha bobo kunento njalo ekhuluma bathule nje abantu bayidlela nje imali abayiboni lento lena ukuthi izogcina yani iqhatha abantu njengawo lento laba basendiya ababe bizani bephaphela abantu bakaZulu babashanga embebezana kwasekuthiwa hayi bekuvele labantu vele bangumselandle bezikho kanti akunjalo Dondo yebo laphana awukuvezi nje ukuthi naye Nkosi yaManazareth lena bake yathi umuntu yebeza njani kuveze ukuthi lapho ukuthi yathi mayithuma umuntu esitolo sabo labo benzele imgilingwane babegila lapha yana namanje laba kwasitolo kwamsikatshana yebo umgwaqo ongakabi wona lo wetiyela ophuma ngapha ukhupha ukunqamle emzini wendlamhlathi kwakunesasa somqokolo sasila thina ngoba singene icathulo sokuthi sikhumule icathulo la singene nazo sonke kufunwe lapha manje kuphela isikhathi kufunwe lapha lemshintshi laba maye othenga intombazana ithunywe kanti usecuphe usililo sabantu bonke bayakhala ngoba laba babuyisa ushintshi lapho wasethunga intombazana nemali manje intombazana ifika lapha iyathenga kanti kubuya ushintshi ibuya kahle uphethe ushintshi lithi ndi hayi impahla akho receipt akho imali yawo leyo mpahla leyo wasethi mayibuza intombazana ushembe yasithi intombazana hayi ndiyalithena imali yawo lento wasethuma umuntu omdala hada ubuyele nalengane esitolo fika lapha esitolo afela qhuba nakho lokho asikulungile iyekeni kanjalo ke leyo mali ngoba nibuya naleyo mpendulo wase atshena wonke amanazareth ningathengi lesitolo saleli andiya la thwala isiqalekiso ngempela ngoba wasethi isitolo esingcono esaleli andiya kwa half a G okuthiwa kwamamba lokho la ceba lelo ndiya la kwamamba seleli namafemu nase labusiswa yilelo beselisa ngoJuly lizobonga baba lapha isikhathi siphelile baba awuli labento ongayethu sinamhlanje ikhiphe isho libomvu alikho isuke ngenasithi ngeke ulibone ibhoxa leNdiya baba vayelise ngoba labana baba sazi ukuthi sizithutha awuvayelise baba lapha sicela ukuvalelisa ninaba kwethu eningizimu nasenyakaza sentshona lapha nibuka khona lolu hlelo lwenu olunonile ngokusho umthithi lunonile nibuke nakusasa futhi nizobuka nizolalela
Ukuloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo. Noma ngabe ke unamuphi umcimbi, umemulo, umkhehlo neminye, uMaMdube ke uzokusiza. Imvunulo yabesilisa, omama, izitombi, amagosa, ngingabala ngitsini. Xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.